Sebuah rekaman video yang memperlihatkan pertempuran sengit di Myanmar beredar luas di media sosial. Video tersebut merekam momen saat para pejuang dari zona komando militer Alpha di bawah Dewan Eksekutif Sementara Karenni terlibat baku tembak sengit dengan pasukan junta militer di daerah Mobye. Dalam rekaman yang mencekam tersebut, tampak tembakan demi tembakan diluncurkan secara membabi buta dari kedua belah pihak. Kontak tembak yang intens pun tak terhindarkan lagi di medan laga. Meski pasukan junta militer sempat mengerahkan drone tempur untuk menggempur pertahanan lawan. Ketangguhan para pejuang Karenni memaksa pasukan junta untuk mundur dari lokasi pertempuran. Hingga saat ini, detail resmi mengenai jalannya pertempuran serta keadaan pasti maupun jumlah korban dari bentrokan tersebut masih belum diketahui secara pasti. Adapun rekaman video amatir tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram Konflik Wair pada Sabtu 23 Mei 2026. Nó rất cao bằng bạn ạ. Nó rất cao. Ya, mấy đầu tên là rồi à, sập ba vậy. Phía này. Ông nhá đi lại. Ông bảo mày nào. Em nào hỏi mày nào. Em vào đi. Em mà. Sắp bài ao phía đi bà. Mình mệt chỗ làm đâu. Chả bữa làm nhá là. Khế lâu nè, khế lâu à.要买把球臂，买把球臂，你把电了，我给我们电来。别要，读到别要。我买呀，我把你带你的妈嘞。Em bảo đi. Em mà suy đâu đâu. Đợi, quỳ hả. Đợi. Bạn, mấy bạn phải chị. Cho lại vào. Lại vào. Càng ngã với càng ngã. Ya, mấy đứa xe chơi là đâu? Gì vậy? Nếu mà tao uống đâu. Bịp.
你没戏，要。Tenang, mình mệt gì? Sao? Tao cầu phía đâu? Tao cầu phía đâu? Tao phía chết đấy. Mà đi. Cái một cô, tao nói được ta thôi. Cái ghế tại nào đâu. Máy tí mà bỏ bồn ra. Tụi tao mà dữ vậy còn tao bị viết đấy. Này. 中午下头啦，就开吧，帮饭哈。Mày. Ê, ai cầu thằng lúc nó cãi này lúc vậy. Không phải chứ. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.